Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangcingnya Babe. Hari ini kita mancing lagi di pemancingan Telaga Jeruk Purut lagi. Jangan bosen-bosen ya, karena memang saya lagi senang mancing di sini. Emang deket gitu kan. Dan ikannya lagi rata guys makannya. Jadi saya senang di sini. Hari ini kita main hari Minggu, tiket reguler 450.000 2 joran. Nah, hari ini kita pakai tetap media umpan Babe sama esen Babe. Nah, jadi mudah-mudahan hari ini hasilnya bagus, terus dapat hasil yang maksimal ya kan. Nah, minggu kemarin kita tuh Sabtu Minggu di sini juara nih, tandeman sama AA. Nah, hari ini kita tandeman lagi sama AA. Apakah juara? Pokoknya juara nggak juara, yang penting bismillah dulu, oke? Pokoknya ikutin terus, jangan lupa like, comment, subscribe, kita bikin umpan dulu. Halo, jangan lupa di like, comment, and subscribe di channelnya Putra Betawi Fishing. Oke guys, dosisnya kita tambahin sekarang 30 tetes. Biasanya main saya pakai 25, terus nanti siangnya lagi saya tambahin 5 lagi, nih saya pakai 30 tetes. Mudah-mudahan makaninnya mantap, lebih mantap. Oke. Pak bawa apaan, Pak? Ikutin terus gimana keseruannya, tinggal pengocokan lapak. Depan. Ya, gimana satu dingin nak? Silakan satu. Ada. Putra Betawi 17. Mampus lo, pojok lo.
Kamu gak pakai sendal ya? Enak, aman lu. Terus di kaki. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you could take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. Dua, empat, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Wah. Tuh, 3 lagi. 25 ekor guys ikan ramenya. Oke guys, mancing hari ini sudah selesai. Tadi ikan ramenya naik 25 ekor, yang satu induknya mocel. Tapi nggak apa-apa, yang penting ikan masih makanin. Dan buat yang mau mesen umpan babe dan esen babe, bisa lihat langsung di deskripsi YouTube Putra Betawi. Dan buat yang mau mesen alat-alat pancing yang lainnya, bisa juga lihat juga di deskripsinya juga. Pokoknya mancing bareng Putra Betawi mantap.